Abusia mame ema wakwaba emfa wombra emergency Ghana TV eso enne obade na domaka ye ho yeda so tenkwam yede aseda piesie ene yede be matwedi amponpa me abusia enne story aba be kamensam ewo ha sei no efa abrantie bi a wama nani atira nani nton atwesekan ade awo ne nyonko be ma ono anadanfo atwesekan ade awo no ama asisia na me no kase no abrantie ya wo hwe mamu miensa wato na nanom ewo nsi edu ya na sisia me no kase no onuaba ewo ha sei oyire nso ewo ha sei na dansini nso a abrantie ade ne nkomo kokobo na ansa na woto na nanom wansi edu ono nso aba be kansa ewo ha sei obi ade ne nkyeremu etu dwane ensemren yanko ne nkonko tie nkyeremu mu di tu dwane ne ehu se abrantie ne den eno de ye ne nyonko ya ama watwesekan ade awon ne nkonko tie nkyeremu ne mbra Oba oho to say na me adumo be mena good odi de say mawura pacho me de maabna mpacha abna na te he pacho me tie emena pacha emena good awura oho to say na me adumo ye frau say e fra makos akosia de akosia na insan fo nyina de nim ahensan na ote insan bonsu wineji ho na ote na mete abna ma me hyasie mfiri wo so pacho di asem na ato wo pacho ye anuanom miensa be ma na ye panyi ene se kwesi ade etwem na wotwobi awo ne sekan yakuna to atwene kwesi ade etwem yi ene na wotwe 16th November no obi awo ne sekan yakuna to atwene me pacho asem ni si we me pacho isi wa bontem nkwanta ena wo temena me pacho enti wote asem ni say chirechire memu me pacho mo ye nuanom miensa me pacho good chire memu timpacho kwesi ade etwem na wotwe se ne mili kankan no me ko ba mi dru ye mochwe nanimu ha na me sister me di nachi wa wo be busumi mienu ne operation ti ahoden hyeden ne ho ofre me se baabi a me obi a me nko agugo hospital no ate se me nwa panyin ne koto adwana me ya wo ne sekan ti ho na me dan na me kodru agugo no me nurse ni ntino se bibi se sia wo wura ma me hu me hete na nurses ne ye na ana me de ni so hye na me wura me koe na se ne me nwa ne da ho no o hye singlet na muja ni pane de wo ne bo ti me koe no waje mu dada mbisa nurses no mo se wa ambedru akwan so na wo wuye ena ubisem mpacho ai ena wo mo se eye den timpacho enche ma yenya ai ne se esi sa no de ebedi kan de akomo transa ti yekoye case no edi kan kwa askwa ana askwa for choice obi edi kan be case ana menso me hwe me sister enye ono a oso oba ye mam you no na wo hye de minti enye ono a te sa ko fe ya so mo so ka de same ten train no mo se ne ye nko nyambo anopa ne ya ba be hu CID inti yekoye no CID ni ba no first sister yote me bonkum sui inti oba no otwe mu se ono be 5 oye aduane ton ana me bra ne ba se otomo ni kosua na no nchi kosua ni wi no se ne okwa ase ho aba inti me bra ne kwa ase ho aba no oba no anu hu se wakoto a ne nante ne nya ne fe anu obopini ni to obopini no bo ebidin se mombo ame na abesku abo me sekan hwan o se boy ne de abesku hwan school abesku me patron ai so no se mombo ame na abesku abo me sekan to sister is waka train san ko nje ne funa nko mfre yen nanka se bi edin be ko hospital line sister is wako ye no ana abesku kro ya se twa na sumba ni fani bunkum se enyo ne ba beji ne funa fun bia eni ni ho ti CID no office de nche ma ye nya office sister yo no okay tubo wo nua no te abontem nkwanta mpacho kasa ne ye mu de me nwan de nanka to nsu na wote na me ma me wie ne de wa abontem na me sister ya me kasa wa wo foforo no one ne ba 8 years ne wo nti open for ne akra keto ano ana ye se ne ono ne nkoka me sister nti ono kwado ko ho no 1 year kra mai 1 year kra mpacho de bi okwa abontem kromo no me sister yinyim ya na eja be ma nkoka one ne wo fa ase ne ho no ne se de akowie ni tubo abesku no mate so ye hwan
Mpacho asem ni si and the ate ne say ebi ba fie be chiaye ana mo twe say Thursday ya wo me bra ne se kan Thursday kwana asem mo court say obetwitwa ekromofo ni bi Abesco no me pacho ai say o ne se kan Sunday no ne Thursday kwana osan kokko court say obetwitwa ekromo aya abonte mu nkwanta wo no abo abetwitwa boys ni bi ana asem mo court ti de mate afa no ho ene no ena wote say die na obra no Abesco no ode aye ni ntia e ma ne wo ne saa ti mi bisa boys no mu ni omudi agro ne say o mahu say bia cause omo say Abesco no na o remand we say den to buy 1 month and buy be oba ntokwa bi esi omo ntem obi aso ohun bi bisa na me say bia oba ho omo say Abesco no kwa wo yenu mienu nti oba de omo njin di ono Abesco ni free remand ba ye nche pa cho de bi okudwitwa nkrofo se kan de ne koye no enche pa cho de bi he okọ remand ba ye nche pa cho de bi sana meti free boys no aha nti asem de esi obi aka ne de mame bia ne fie ho ana say ohun se me bra no gina edan bi achi hwe emiamia ne phone so nti emiamia ne phone no no de ma abra ne ka no nti o se wana boy bi be ka che e be ka asem bi gu me bra na so bon de wa ante nti se na Abesco no kra da nti boy ne ko frɛ Abesco no e ba ye nti o ba ye no obo me bra ne din a so we se ni terrace sei o ma ne ti so ano de ade no the wall almost said the end of the world. Sister, you was me bra ne ba was se kan mombo ame na Abesco a wo me se kan na kasa ne ye mo ma no mo wo pote ne de o mo me ensa ne nyina adwane na nipa bi wo hoka Abesco no me pa try so bi kwa no adobi ne kunya ne ba ye ana de phone o do ka so nkwaje phone no Abesco ne yesa no dem bra ne phone kodu a sister kwaje twa na sum no sa brand ye no so adwane cause ono sister ko se phone bi no ade chen so ama no kwasi dua bobe man se no de phone no koma panyi bi okrom ho ono nso adwane bi enti omo koi se omo kwa akowia ne phone ana sa de min chiremu sa because phone nso na o ma anfa anwa na ne bag ni sika wo no ho nso na o ma anje ti minim se bia ono no wanya ne mutrimu poda da bi ana se bia ono ne wasem da bi anka ni enya Abesco na ne benya sa anchiri se si Abesco no we posi atumi ache no pa cho da bi efi sa asem ni si yente ne nka wadwane wo kuni pedwane pa cho wadwane obi o free remand ba ye nche ye no wasan be kuni pa san adwane ko pa cho ko ena san krofo mienu e ka ne ho ne nso omo nso adwane pa cho mo nso adwane hey edie san semnie wo bi a wo koto na aduane adie wo bra na ye frɛ ne sɛn Mpacho Gabriel nya akwa na Kwesi Buache Mpacho wo ye adwuma okon kwanta ho ne di na me ka se hono minti obi nti kwanta ho bisa boys omo se blocks factory bi ana okoye adwuma na no kwese se afidie kotwa ne nsa se bisa sana boys ni bi ka chem se blocks factory bi ana won kwanta ho ana no mkoye adwuma no ko prai se me se hono ujai enya na damfo ne sa Abesco no minjindi abaya brefidie ne ho kuse etesai ami adom wo de ne Kwesi Buache me kono na me na tsana kan na asma zenya 8 bosumi ye twa mu yi na motenai emfie nwotwe aka February next year February na monya 8 one ne wo ma menene wo baba ako enya one nete menene na etse ahinsan atonso na otinya menene na etse nan ba akum me wo foforo no na me ba bra wanim na kasa guwe mu me wo foforo na me ba ahinsan na me beje nan wo se sai mu ni nyansa na otu akwata na nkwanta ne nyina na menene na etse nan mu etse kwa me Abesco ne de wonim no wa ahinsan a wo yetu training a otimi wia phone so na maame ababoso oya de bia na maame na akwa yi no eno ono na fra yin sa kwotena kuro no so kwa me be bia wo bia fa wo bra wat no wadi mewu papa ye be ba me kwa ya ma ye so aka o mu ti mate o baba me ni to aka me nsa
Bema kura mi ensa. Ne ba pay SS. E very remonya ko na oba so de blessing ya ko na me ba na me na wo so de JD adum nya ko. Eti ninya ba wenye mo ye no na aka ma ne time aso. Na ne ma me bo ni nya ma na so metena no mo no ho ban. Zeke efie kese sa no nko pemfo ntiment. Eti wo ko honom no na blocks adwuma na wo ye. Me kan betini sana machine ko twa ne saketo ano kakra. Tim no timi sinema kom na ya me ko. Makwa ko sinema. Etimi so me minister eye pito adwuma wo ahinsan bonsum. Uni Jane na me nya da aje nko wasa. Timi to me hu si wo Friday na me ko no ba manda no pa. Me ne ba. No ama ye chop money say week na akra no be ko school. Na ma be fi. Eti Fridays bia na me ko. Eti be ye me fan say week o de wuye. And a man come any time I had a. Saturday the very last time in the casa, and I'm so unsanny Adumuska. Ni week sick and see a co. A bob by 7 messing to me in the casa around by 5. It's more one and in nearby frame, eh? That's what I say. I could see Boache. Ya one no. Second. And I'm so I could see Boache there. A woman saw your boy when in boys, bets. Sunday man don't know minutes no being conda. Ebi wo kwa mitimi ne nam na obi kura beso oye na ade kwa me kwa me tia nipa ne se jai it one de ntokwa de me ntena ye de obi antimi ka so ne de abuma ko ntokwa da ebi so no hu panyi kwa obu no etimi ni ma de kura kwa me akwasi betimi de aye na obetimi akwo no sekan ne enim se sekan be ye ni postmortem ne hu se eya paso no di wura ni nipadwam wona nsabo nkum e won so na akoma ne wo e no wo be ni besi akoma na se e sa tra akoma ne meka ni liver eh e na shem na wo twetwe ne soro ne fam na echi moja gu ni nipadwam kwa me otini mo de what the what to do o wa ontumpie e shem na wo anu atwe ne soro kaka na etere ni kura no what the wokom wokom na e kofom ne ase na echi moja ne gu no moja mo chimu fe mutata mi jano mi yeni postmortem obla papa sana wo ese kwa bebe awo be afa wo bla wase e se me ni ma sama kwase na wo e be smedus for understand say utimi wana de ku ne to chine be ma o yan kura me esa ana na utimi mo de sa de na we say se me ni be busu afo e ko ko so e ko chia me de kan ko tena champo lai e wona chi park no so say na kwa me abesko ne ma me fie it's an opano asa ne be kwa abusuan no makochia won kwanta no me won madam fu bis frame me e no se me kate no tie nkoma ma me ne yede edi ma me ne se ba bia ne ba ne wo achi nti wo se won kofa ne niema free ni sikabi tie ko police se ma me kura me te se wo se se nti na me ne ba ne ko suka ma me sai adana ba ta ba de boni bia be ma ne police fa atwe na so no akwa akoyi no ine di free on e de ba fe ase na police for my ya west ma me de onye e boni bia eti no onye ono so na ekumi kurunti no ya ma omo mre no mo ne ma me ending komo na se na be ya ma me betimi de akra na ba na te se che ne de ne ko ori na akra ne mpaboa pes miensa ekura no kwan mpaboa pes nipa no ekumi kunu e fa no kwa me abesko na ote ayen se otu kotera nkwata no ne ma me ababo so enya hu mekura ma ba fie obeka kire wukunu akra ne stepfather e no se ma me ne board betu ne nka na kanya nsem aka me hwe se ba time de aka bebe fie nipa no wedi ne bone na kwa bebe busu akra ya akọ no enya asem papa bia ye de aka achom bebe abere sa akra ne ma wa so na asem ni si ye kwan ni oma obaye sa ne ba na de me kunu ewu kwa me abesko no empaboa e di kosia ne de akoma no e na me so me nya information ni tare ma boy se ne chen e wo kuru se ne ba fe ya si police station mo che ma me no ese asem ni si no wo wukunu no abafo ma ne ni na wa ka kire ne ma me se makum nipa enti ko fa me mpaboa bre me komo na one ma me ndi so ka kire ma me na ma me ya we e so ne ni nkom ko ntimi samba enkwanta me fa boy ne niema wone dem
enti me fan se o dwane a ne nioma a wodi dwane no maame ne be fa yes wo de koma. Ene ga ketua no ne maame nu na awo. Ketua panyin de minim dada. Panyin de one na awo fa no ma adwo Asante. To no kura de minim na ngna dada ansa no ne boy ne betena. Eti panyin ne de na be 3 months o se boy ne na ne nche oda ketua ne nche. Enti incident ni see ne sa ga no na minim no. Me said nim to na se sai boy ne ntale ne koma no. Ene campa bo no wode mo ne sika onya eno na maame ne be fa ya chindi ko police station. Hey, enti maame ni se onim ba bia ni ba ne ba na won na police for no so mo ano no ntimi nya ba bia ba no ntimi onfa no ntimi nchi no nso mama ne mele kakra arofoni ade share enkomo a ye die nobody knows what transpired between Kwame Abesco any Akwesibu Achia or the war ne sa paso no ekun no oh dear, oh nice guy bio me show emfonyini no na media kyeremo bra wote ase hyeche no fa no to so mame se oba TV ne so a eja kwa me tena ha mame excuse kakra oba oh David owura no ni mfonyini no edna nice guy edna na wo Abesco sene awutie na wo kwa fanboy we apaso ku no sa ye nipa fun ne dinsamfo ampa o nipa fun ne dinsamfo ampa o odi atie fo mo mehwe dia yakuni Akwesibu ache dodo na friends rati oba ombehu ne pa rati no eno omudinim no ada wo ye gangster na wo pe ase atutura se terrorism jojo lie or was asu ne ban ne bi mu ana me kun de me me fa na ho de ono wa ye boy so ne boys edi agbo onya o madamfo ni pa ba ko pa na ye na damfo fe no owura market ote atonsu old town timeti maka se me ni so me yes ni nyina ni pa mehu se otane nante ne sa boy ba o mo nim no ntu ohu o ma wo chia wo mo okay eya kwame nana chire me krache na we free mo no Akwesibu achi mfuni na wu amanfo friend rat chire me we tuntum nana me hu abranche tuntum bia na bobi mi kama na wa mimnya no sa na wa hye fufu ya twiro my my woso na nsa ni fa na ode so kyera no na mrantie hands free bi ehye na sumo sa tale fita abrantie kama pa na ni man so susu kakra na ne hwene nso enhye dan sompi sa ba yala na abrantie kama na nanchi nwi kama pa wa na tale fita wada so wa twesa mfonyini na ode da so Akwesibu achi no okọ another way ya mesel eno de akira oya na black yinubi na o de eno atoso okoduru ayaresabia no enipa da sani okoduru ayaresabia no chese ohwe sani odaho ya nu awu we nu awu na nkwani ni mu and for because I spy sana nesi for why spy nesi ni kase kai why spy na je say we jemi no why spy enti ayaresabia ho bed ne so no eno na media kire mo no ana baby a incident ni see there is a video mun show video no enfanto som famame mun show video nento som famame there is a video mon fa video no ento so enfamame na oba we ye den pa cho ha ne ye ne maame ne be fa ne ma no ti maame ne sha atade blue a dia wo sha dark te wo space na wo te wo di kantina no pa no nto boy nipa ne kan asmo ka se ya hwese ya mpa se obeba kromu ho a
ene say ampa be 2 to 3 mo ehun say wa ba wa be fa na be fa ne ma na nko fa ka akọ say boys ni timi gina ne ma ye no enti hwan adamfo mi nua na waka ba bi no na adamfo pa ona timi che ma me ne ma ye o betina akoma be fita no pa 9 ne twen enti nioma na ekita ni ye ma me ne ba ne nioma no abefa ama ne di dwane ne pa twan pa bo amiensa machanpa empaboa miensa me pa twan e na de ebiem eno na o chi egu scan de yentimi na hye no de scan de de hu de na empaboa amiensa sika no na ekọ ho no ana akwashe de no we are sick boy ni mfi no ne yer panyini ba de ne yer panyini girl ya akwashe na chi de o sick girl ni ba na hye akwashe de waku nua ba me ne yiri ni ni ba twan ena keto anu so na sesa ne ma no ko ekohia boy ba keto ne de mimi de menimu no yese fa ne ya woti kulomo okay enti video ya o hwei sesei no in the video uhunu se maami bi ete ho mo hu za video no maami bi te ho na tena maami ne te ho no wahye dark tuntum ena wahye show your back ni bi atade na ye show your back as a fa wachi kire no ebi na hye maami no ensatea ena wabɔ ni duku ena okuta bag na ekita maami no eye ne ba ne nioma enti maami ni nim se ne ba no edi saa wudi sem wei wo saa abontem nkwanta ho onim eno oba be fa enioma ode koma akwada no na sebe ode adwane eno na enu nso si ho a o si ho a eno nso mo hwe no eno nso no afei Killer Abesco ono nso monfa killer ntoso monfa killer nso ntoso hwan wo ho monfa killer nso ntoso na amanfo nso ehu killer na muwia na maye ade no di weto nchen ni ahwe killer ene di okun no se ne etie no so picture ono so she blue ona ko fra kwa me Abesco ne bae meba oba afidie no so sese ye ya nipa no a ono na sese ye ya ye kasa yi wadwane no ono so na eti ho ya odaso yi kwa me Abesco no ono nso eno no eya kwa me wagu kwa me fo ani mase wagu we won kaka Abesco ni nso te sai kire no na Abesco oti bia bi so a baby sinachi na ono so yetuntum saa na no na baby sa na enye mfu saa ayese mi die bia wa ase o na wa shatale akukọ saa de na che bi da ko na nika no so yetuntum na wato na odeni sa ba kwa kire na ni ase de oni ye wo se sewu se ma di wo ena wodi ni saba kwa tine ni ase a wote saa bia no so ewura wo se ba bi affairs na mote no na munim saa Abesco dada ono de ahensan ewura obi anim no o munim ne se kwan ben so na amanfo de nim no kwan amanfo de enim no se ono otewei onya adwuma ba de bia odidi obokro no ma ye chene da ko police station ema maame ko otimi ji obi phone say asset to trust am won ne so say inside obi anim no to fry inside no na ko hand dan wo kro no so a ode ye dey eko hu no enti killer da eda nchen na de wakunu nso na hyeche no ya areho se ye ya ye kasei Abesco no wadwane aduane wura na akwasibu ache ekọ ne nchen no okoto aduane na waka asa meba na wo be frɛ no ka kyerɛ ne sɛ Abesco awo ne sekan enti wo no sɛ aduane wura ne nso wa ha awura abra wanim kakra ma me atea ate sɛ ya me adumo ye frɛ o sɛ
Pacho from Memuna. O ton de Pacho mi ton muni indomie ni kosua. Emo indomie ena kosua. E wa abontem nkwanta ho. Me pacho ane. Sa dano. Die ni siye. Me wo ho na akwasi bae. Ena osi wo to muni kosua. Ena mse me ye obedient won twa me wi anoma ye ne de ama no. Ena osi wo kwase ye ho abanti me wi a me face wo ba no abeje. Timi wo ho abe 30 minutes na me hu sa akwasi ba no ne nante anya me fe. Ena me hia no. Na me sa akwasi aden. Osi kwa me abesko a won se kan. Enti ye mbo anu na wo. Na me kunu ti Roma so da ho na me friend sanana. Me sro blana rati se abesko a won se kan ye fa no ko hospital. Ena o ka chem se ne fun wo abema ba ku bi ho ye friend no kwa me aboaje. Rati na e ka sa se bi chero. Ai abla wo nwuye no. Ena o ka chem se ne fun wo kwa me aboaje o me nkonkoje. Ti me kwase o no mo ye mema miensa. Ena no mo na hwan ne gina ho kwa me aboaje ena kwa me abesko ena kwa me smoke o mu nyina kwa me smoke kwa me aboaje ena kwa me abesko se ni pa me ense na ne gina ho aha se me kwa na me se kwa me rati se ne fun wo ho me mbeje efra abesko na no a fun be na e wo me ho fun bi eni ha se che se wo na ye kela wo beje fun pa kwa se sen free akona kwantafo ani mutri madwen intime manga san se kwa me usi funu ho dia matimeko ti me dani meni ameko a mitimasum taw why na bebo wasum kwa me abesko no dia wonu ku ni pei won na bebo wasum no patran to bo masum kwa me ma yo dia bo masum am fa me jimi nko ti me ba adwuma baby am ton aduana me frɛ me ko na me ka chense na fun na ratisi me nko je no me ko ya mo miensan na wo na abesko asambo masum se me nko na fun bi ni ho no say na me nkonko e case me chi drop e free nkwanta to askwa me koye no askwa for se me mbra fe yase na me sa ba fe yase ti me gina police station ho a me pia na me kunu frem se rat yewu na wo mo enya no na police ni se ende be ya se boy no wo ho dia ye nkono mo nkochi no ye frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ rat yewu no ɛno ɔmo se ye ne yete saa de a saa tam na wo fe yi ase no okay na me no mu ina na ye fa wo private car no na ye koye nti ye koye no ye kodu na ye se boys ni sugu kromo bebrebe me papa bi wo ye friend tabi ɛno no ye no se ogina police for car no na me se me papa ni no se na de na esi wa no se o makoboy no ho o mokoy no oni fie o mabupu ne oni ho say information ba say rat ni hello to we no jani say ko mo kwa abesko ne so me patron so mo ko no mo anya no e no jani ye na police for ne sa dia boys no mo ngada no ko akiro wo area mo ho a o benya no boys ni tina bontin mani bo 130 o mo anya boy no adan ascience wo jani kokko kwa me no di na jani se boy bi ka kire me say ono odi moto ba na fe ko fisamo wasu oba no no nim se bibi se na esi nkwanta nti oba no hu kwa mi smoke no e okwem na se abesko ni hyenwuram nti se ka bia amba no ama kwa mi na pia ba nti se ka ba ne boy na se dwane ko hyenwuram obode ni saa na omudwane free kromo no mkoye ti abesko ni de ya ye hu omugina kwa ho no omo peka omo peka akọ nti se me fan se boy ko someone no be chemu no to oba nkwanta no be hu se boys na bobo mpe wo no busa no mu chire no mu no na se boy no sa tu moto bai no no mu nyina bebia no mu jane so mafaka akọ what there crash de kasa chire wa ansan wo me patron okay o ka kire o say de wo musa say de na wa ya abesko a owo me busa no say e de no de aye na wa wo no so anya no she oba no to ho she ni video o to ho she ni video because me o ka chem say o ko twini jo taba to ko to ho twini jo to ho ni video nti boy ne bae no boy ba ko no ye no se wo wa ba betina ha de a me ko frɛ kwa me abesko na ba to ko frɛ ne bae na boy ni to ho na nti o ti anse wa pre no ratin ti o peja ni tina na se ode fun ode apaso no ye den e wo no nti me boy ne ba no ni mi di nkomo ansa na me kunu mu de ne ko ko ye pepra gani na no me mayire na tarem na me ni ti ho na ye di nkomo na me ye na ye gina pragia na mo de no ko ye wa na e wa info so mu nti me fa no ko agogo na mo de no ko agogo to agogo ho na akra o mandru na o frɛ me kunu no peja ni tina me kunu busa ansa aden
and also obey when I'm consider being able to do call hospital. And a boy no Kamikun Hunsuno. A capella, and also friend was a capella, me won a capella in there being able to do call hospital wound. Yes, rest one with free Mondrago. Satam na urem no kwa. Satam na no kwa. Wo ai Abesco no obeto waduane ni bidi. Me patcho debi. Wo ni wo beef bi dada wo ba. Patcho debi. Kura de min kasa no kura. Enti wo de wo ko ise nka wo ko jirat ne phone. Ono no ka chem se ne phone no boy ba ku be kwa me aboaje no. Me nko me ko no mu ye miensa no mu gina wo ti me fra kwa me ne sa wa mfim na me borua bebi o mu gina no. Na me se kwa me rat si meje ne phone wo na Abesco no say me fa me jimi fru onko na phone bi ani o mu ho. Yes, I mean, I'm a killer and maybe I just want to so what check here? Are they almost by say or move be boy no? And one almost struggle into almost war na pasono and now say beef be the war. Maybe when you say or more to quite that, but not ratting in him say and to call my dear or my chim or I to a chat. I know the court now say or now boy no so call friend by or that person be or no. Me there's an me who because boy no chromo free or no cloud open, you know, or no be free. I mean the reason why it's not it's me basa. Mate. Out of 4 mebusa mabna on ye busiani se die pa de wono mu akoma so ade na mabusa na yere ne nso sa asemwe na sebe ye kan o Abesco yi hwe se ne wo tie yi onfa ne nto so mame kwadwomo Abesco awudi awui se ne wo tie yi na ye ka se o dipa fon ni patantan wi sebe wakunsa aboy wi ya oda ho ya se nke se wo na wuwo oh se ye kan pa na nei no enam nu bone na boys ni num ni nti no wo hunu wu nipa kra na wa yete se ntatea e wo nani so na wo tama oba ye na wo hefa na no ode apaso na wo ni nipa due me pacho ode wo ni busenu ene ne nsa sen to krosenu me pacho ene ne bo ne bo street see ai enti me kunu run t-shirt na na je no nim say ne bo nko anti me kunu run ode kata ne bo no so no mo de ni two prag em koe but o mo koe no mo ko hu say sa ne nsa ne say no e ka hu enti eno no krachi kura no yesi wo free remand ba ye nche o free remand no e ba ye nche ena hwew dia wasan akwaye enti mebusa abusua no na mabusa yire no na mahwe se mprempren sa abre ya ye kasai ono mo akoma so ade pa no ene sei oba sese ye ya oti hoi mabna dia pa ne da wakoma so ewonu ya ewu ho ejame de me hwehwe nyina ne sese bi menwa no onya akokọ wakuna to atwena fa ho di ka Ghana ban mo Ghana police yesrem wajankra endra ne ba no bisa dada so kodi birthday em se bronya no hye ne bo dada so kodi birthday hu de on kan twa akra no anka mu nso ye mu ni yehunu Kwame Abesco na de se kebi na menwa ne de na ye betu ya ma no de hwehwe nyina no no yire wo sese ye ya ye kasei die pa ne dawon so wakoma so pa sabri ya ye kasei ndam akoma no se Ghana police moa mo ma Kwame Abesco mfane hundi se Kwame Abesco edi boni ache so man che na kwasi wo hu a Abesco be sa akoye sa the same thing na wo ye ko no wo se nkrofo ablabo obu anu okura future mu yan for seconds why na free ya na wo de bia wo tie adwane ko ano na so wo adwane mfiri bono na mpesa Ghana police for na munya hint bi baabi a wadwane akwakɔhye enene 3 days am kura bi enta for ahensan ti emi se penyin no saka mo se penyin am hu am difference ena ka che me se ne nua penyin ne se wo hu Kwame Abesco wo Manso area side
ba saa sakaka no se panyin no o se ho na o ye adwuma o ye galamsey ni bi to hu kwa me abesko na o te boy bi moto so no de hanki abona efi ne hwene ne de ba na chia chechire ahye eche ntu nya obi a wonim na ndo hu na na ofre no ebi so ono na wonim se wa ye sa de we so ba na o ye de obetse eno o se mi hu no eno o se mi hu na ni nwa ne busa ne se hu na mpa eno o se obi ene ne wo ahensan he ya ne ato se de na minnimu no obi ohun mi okasa me ho de me ya akola se me hu na me hu no monsanfa abesko ni mfonyire no emfa ntoso bio ema etiefo enhu no se krachi we ya o da fidie isu yi wakum nipa adwane wakum nipa adwane wo Facebook ne so abraso wo YouTube ne so abraso krachi ya wo da so yi Osegana former football player bi pa but we wedi ngwase asebunti me money din kra nka nasem onzo osene pa ba we dia wedi ngwase asem sa akwa ya woda afidie isu sesi ya se Facebook ana YouTube so na mo hwe ye frɛ ne Kwame Abesko wakum nipa ewo abontem nkwanta wadwane ya ye pe no tibesrɛ mo munti na mo nhyɛ nso especially galamsey site no krachi wey patronam abontem kwanta sisi ya na ohuva around enenam miaye bi tietie nioma bi na information sa yete ene se Kwame Abesko wey otonwi enti ye chi ne kotu mu no de patron tete na make yo ebetumi aboa posifo a mo ye mu hwehwe mu muntie na mo mfanye ye chi ni kokotu mu no ono ne squad eba ye no omo se yesi rati wei e na aba beton wi e won kwanta ho enti ene yete saade a obeku rati wei afi asase so because aka kire se onya wi ni ton no meton ni wi. That is the information unconfirmed. Yes. Enti aprosi fonso hwehwe mu ebetumi aboa mo na aboanta mo nkwanta kura na nyanyam bia me busa o wi nom rate wo ho etesei patronam ho. We are still doing our investigations na yasre se nipa bi betumi ahye e de adisa besanse moni we ya moma mani nkosa area no posifo moma mani nkosa area no muma mani nkosa area no mimi say yade abaako a se mo organize soup ina ye mo gi say ya me kura mani je me feel mamo next time no obey steady muma mani nkosa area ho emfama me eni se show kwasi asempa de patrio kan se tumi kokoye no kura wi ton nti wakwa akuku enipa atuni patne. Okay. Meda for mame esanso ema wakwa babiem sa oje brane akokoshe video no ebaye na enne asemi ya mati tesemera ho papa nipa tese wiasia ekwa na wieye o wiasi ekwa na wieye na nipa da sini tumi hwe ne nyonko nipa anim etwe sekan ye o senso akwaso etwe de woni nyonko echifemu tese utienchire mu na chese ode ama abrante ne koya mu moje nyugu ni mu asa na woto na nan mo siedo o ma ne fa oya mu aden oya akokọ onye nipa onye nipa na wadi sansem hunuwe na tese hwenfa ho na ho ma amen so support wo udi okodi nsem hunu ne eche wa na o ma me akoyiw na we tese wanya kokuduru abesa mpaboa e di hia se fadwane oba atan a uda we ayem hihye wo abadaye otumi tu sa na mo we ya na we oba atan be no na tese wa usuban na oba na hia wa usuban na oba no asua na me emeja ne se sa asem we ya san kwasa asem we ya wadi ya china obesan nya lawyer na wadi ama ni ya yi na bafie obenya obi ye betuetue sika ama ya yi na abafie
ɛno na ya na ya meja senko bie di boni sei na wo se mmara no ani ni di ye mmara no etia ewudie na di ewu adi ewu sei ya ye besa yi no asan ama na be fie no asan beto na nsem hunu ne so no wasan be ku obi foforo ani anom mama ya nya careful ye mama ye hye pa sisi anse wa ma wani ana ho na wanya careful abrabo mu a obi beje wo nkwa afre wo nsem obi be mu akote bia bi mu a nkan wo se wokọ na saa te bia no kra na enye wo mfomso ono a ne mfomso bi oyi ebe mu akote bia bi mu abrante minim bone kupotin a oyeye so de ne ka o so ye nti se wo bi de wo kakra na wo sa wo gine nkwa e de free ni nsem wo bo nipa da una wo bo no e wo sa wo gine nkwa e free ni nsem ana e wo sa wo gine nkwa free ni nsem e na sempo se yo ba ho kra na mo kwa obi awo ne ba obi awo ne ba na mo be ko ne e jimisem doesn't make sense. Ema wo tumi nya kokuduro kwotwe se kan yosa paso e de kokoku no e gine nkwa fini nsem nya sadi bi enim nkwasi asem na modi nkwasi asem na sa mrante na omka hono omkura de je so omkura na omhu ahi kura se ni otwe ayi ne kura eku abrante ba ko omkura de omhu ahi obi din nsem hu na mo na mugya nche na mbekanya sesem e de atu ne tirim na mo so mugimi na mo say mase kwa me fodi nso nka kwa me fodi nko ntisa kwa me fodi ko mo ntisa mo suba fefefe mase kwa me fodi yen hwe abrabo yi so bi be kan wa emfi no twem na ko obi edina ne san epeso san wa madam bra me sra wada twem na ko emfa ho enkonko titi tisi ano ase se nyansan senso adwin ene bi ni nkofo bi trimu omo yi obi ade a omo ndwen ho omo nyitima bia de manipa enti se obekan anase okokwaje ne bibi one ne koye gidigidi mentime ho ase obibi ho a obeje won kra afre won sem obewu e wo oboni enti yenye careful yama yani na ho yehu kwan ya be fa so ya be tutu ya ne ama ode so ode kan wo wasema de kra na ode ya hu jimifo na ye de ne twem na jemu manenka se ne be ya wo be save wo nkwa wo be je wo hu e de afre wo mu anase te bia bia wo mpese obekum isi abrante in life to echa wawu so osakra ya ansa na owu se wan sakra ono a na ekwa kobu na konta nti se eyewo na wakosa te bia we mu a bisa ho se wo wi ye hifa na wo ko den na wo ko akoka wo kire wo nsemu sen atemu da ne du aden na wo ko akoka den ne de ejina so bu aten mum ye ndwe sade we ni ye hwese ye betutu ya na mo ni yie yan boy bra no basa bia ama ne nkofo ha embre ebusia o ma hworo mo de hye o mo nhede emma a o ma hworo maja o mo so nhede nyame nkom ho okunani ba no so nhede na eja pa se be ma woni na wo na mo hwe mofra within a seconds within a short time the watwa na nanu won se do wahwere ne nkwa ya ma na ninya den no nkoko den efa hwe mofra no na me gidi se be yie apoisifo sasem we dia mo mani so mo fa mo na nsifom na mo nkubi efa mabusuafo no mo make sure say mo be chi mrantie no mo be chi na emra no eni omadi ni ehwe na abrantie nya ne justice medibesia to hofo utia ebeboa wanti nso a eyewa ojejiriji eyewa wasema ebusia da se na yebesan so ehia aha emeje Ghana TV medina Nana kusia depa someone me nkebi makrom. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute?
We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.